Odakle vi znate da je naplaćeno? Već nekoliko godina. Koliko godina naplaćeno? Šta to vas briga? Rekao sam za vaš list, taj pokvareni, smrdljivi, neću da vam nikad nisam odgovarao, toliko ste lažni. Oni toliko, ali neću da se zgovnim. Ali šta? Neću. Možete reći koje laži su objavljene vezano za sve što ste napisali, to je sramotno. Znači nije točno da naplaćeno? Nije točno, već za pretplatu parking. Tako da, vidite, piše dolje uz pretplatu. To je bilo za stanare, to je sad posebno. I dalje će biti samo za pretplatu, a za ljeti ćemo vidjeti. Ali građani izdao nalog da uklonite Smo završili. Neću jer ste pokvareni, jer ste govorili. Evo, pišite to da sam rekao, da sam radio. Neću da vas tužim. Toliko ste me oblatili, toliko ste toga nečovječi napravili da je to strašno. Znači zato vam dajem da... Pa vama neću jer ste smradovi, jel vam jasno? Smradovi, obični smradovi. Neću s vama da se... Ništa vam ne može. A idite sa njima pričate šta meni. Ali možete nam vi reći na koji način ste vi ovdje zakupili ovaj parking i na koji način da dajete upravo? Jeste vi čuli da neću sa vama da pričam? Znači ne želite... Jer ste lažovi pokvareni. Jasno i sa takvima neću da pričam. Vi ste meni toliko zla nanijeli sa vašim lažljivim, pokvarenim člancima tamo da je to nevjerovatno. Je vam jasno? Nemojte me niti biti vi 24, taj smrdljivi časopis. Nemojte me pitat, neću da pričam sa vama. Ovo je u posjedu, površina nije javna površina. Šta vas to briga? Šta vas to briga? Za mene ako treba tako poklonit ćete se ako treba. Ima sud, pa će sve to sudski da se riješi jednog dana lijepo, kao što se zgrada riješi. A do kada? Da su reagirali drugče, mogli smo već do sad riješiti i odavna ne bi tu bio. Jer nema se pura majka. Ne dirajte ju. Ovo je posjed. Vi ćete ići kući kad vas ja rekao tamo da ću vas pustiti. I doviđenja. Eto. Ne, idem im račun. Pa mislim, nalazite se na gradskoj površini. Šta vas je? To je u mome posjedu, gospođo. I kad je u posjedu štakor, ajde recite mi štakor. Ima sud, to će sve odrediti jednog dana, oni će me izglasiti, ali sudski. Isto ko što je zgrada bila. Jeste zaprimili od grada ove naloge? Ma šta vas to briga, jesam ih zaprimio? Neću sa vama da komuniciram jer ne zaslužujem. Mojte me maltretirati, majko. Šta ste tako? Rekao sam vam šta mislim o vama i... Znači, da li piše imate vlasnički list da se vodi na vas, znači? Pa onda kako posao, nema veze, vlasništvo je grada, vama niko nije dao posao. Koliko ja znam, grad ima negdje potpis. Imate negdje potpisano. To što vaša odvjetnica navodi s tim da, pošto ste vi, ne znam, tu pokosili travu i pokupili smeće, da imate pravo biti u posjedu, to vama niko nije. Zašto ste vi to radili? Zato što je grad. Da, ja to ne znam, imate vi to napisano negdje, znači... Grad je izdo, znači, grad je pokrenuo postupak da se ova sve vrati u posjed grada. Naravno, vi morate ukloniti, znači, pošto je ovo vlasništvo grada, javna površina vi morate ukloniti, znači, vi ste uzalopili javnu površinu. Nećemo ići tako. Dobro, ništa, riješit ćemo na drugi način. Maknut ćemo ga vidjeti. Pa nećete ga maknuti. Ne, ja neću. Oni da izađu i ja ću zatvoriti park. Ovi koji su ušli bez prava.